Halor Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. UMLA jang Boston Ram constituency ba Odin Singh Sun hakar pulai trik resau arjar posan ula pentip baka Boston Ram Community and Rural Development Block kadan jingkirman bha ban syakin tiukordan chika civil subdivision. Uba sun ula pentip ya kani hadi gaji kendu yu sembut midrang ba ka jela ba presto tensong ringkat ka jenang lang juga no yalam ka senjuk ki clear osan charge nong Boston Ram CNRD Block East Khasi Hills District. Ulo angru baka diga jeng dawa banyo ke civil subdivision ke 13 lembha nomor baka Boston Ram Community and Rural Development Block ke block 11 lembha ha ke jela bat kebeladan kam banyo ru ke civil subdivision kena maka sarkar kan dubla ban penyajan ye ke jeng syakri ke bakham janai syagi panba Kajing kundu badu Deputy Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, ba Preston Tensong, kalong ba halor kapang kapangin in yo no lagajong civil subdivision. Number 1. Number 2 kalong ba kani ka intermediate road ke Bedangsa, Nawelo Shapon Roy. And number 3 kalong ka koi per ka scheme kubangi perong naga state scheme, naga state. Kabana Flon Roy shidu Ranikor Meskola. Kaba Safun Yukulmata. Ita ke lightly point bengi kan. Di kalong berstenat ba kani jisya ketika jaga jing jawai ke civil subdivision. Ketika syatri jong giseng halang jong gisenjuk kirang basnong. Kaba kia penbay. But giliawat appointment ba Deputy Chief Minister Malabu yang imtasi mengendu. Tika senjuk kirang basnong hapo jinglam yung bahyam rapsang. Badi chairman bersekretari di bawah kermesyang dia. Temening liak kedulang miakan halor tinggalnya lightly man. Dah biadi ke civil subdivision. Creation lanik ban ayan o yaga mosram ika civil subdivision. Tegani Deputy Chief Minister lolong very positive ba ni ka mosram ladihok ibang yo no kajong ka civil subdivision. The kamdi ta mosram kindon katto kani keliru kiba ila ide ban ay civil subdivision. The yakani kladon pa galis jeng government but dia kani ngatrai hosem tumai insio khubor ka bakamha. But halor hanapdeng kita gelis Kamosram keladi ke top priority kebangi di menjadi orang iaga civil subdivision. Dia kata inisiatif kamar ba, the government ni berki kiladon haga lorong very positif. Maka Kamosram keladi hok iban yo iaga civil subdivision. Tiga bar kalong iaga serok nam Nawelo Shapon Roy. Nomor ke intermediate road kemalong mata kadang pendep na boklang hadu Weloy. Tu kadang sa ijungi kalau Nawelo Shapon Roy. Dia katu kadang naga phase 1 jong ke Wolbang. Keba dang hagini tayo ladap sumit iki paper jong ka environmental impact assessment ke ladap submit nantai socio economic ladap submit. Badia ke DPR matra kini ki konsultan kila pendep. Tingi kermen ba kumong chief minister, kumong deputy chief minister ba. Ngi kermen ba how November lane how December yakane kin float tenda no di kepala par kadi gesrok yakane ga intermediate road kadi 800 km na wilo shidu from road yakane ga bar 100 km par nadu from road hadu ranikor maheskola kani ga 100 km yakane pada kani kidang ya kadang don bot chief engineer dia ga estimate pat pa DPR pat pa apa planning di share ngatrai insafano kat kumujingkren jong jingatu jong deputy chief minister but the estimate cost kalong 250 crore plus lain no ega jingking umpung ro menta gidang ai po ka konsultansi beginsna duga jong di ya kanerong ikmil tiba house nem tumai ngini sanction no kenapa ka surok ke connectivity nadu Shillong Mosram Ranikor kanlong complete. Kita kiba ngia keren ne. Berkadi ke khubor ke babah ke ba. Ladangila ban pendap begini ke Mosram konstitusi
kan long ka new ship inyo iya ka new ship kadur ka bakla juga development apo ka Maustram constituency Pen Rius pa ya kaktin la jong pendam kam ya kabakan kiyo kaktin kasih kaktin la jong akan roy kan pa Buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjar ngam haka kentin khasi niyo ya ka marian na ka marian niyo saka meirilung meirisan meirilang meiramo kaktin la jong tudayakan mau kendit ho kasih lapen ni da ka pati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba